Tibiyag! Naimbag nga oras yung amin pabagayam. Hit ita, at to'y timay sapay apakasalitan ang maitampok dito'y programa tayo. Kastala Tibiyag! Apay pinang, agar-aram day dya atinong kan ka. Wala nang, masurunak nga rod kan kwa na. Dila agbain, naglaad a tao, ngum umay nakit din arman. Ha? Ay mas daawak Talaga na poskol, tiro pa na. Wan nga rod Sika, anapintas, armen na. Nagalas a tao, agro-pro pa akarag. Wun nga rod ay awan babain na. Intun umay pa'y maminsan, iparo pamunkan kwa na, adi mo kayat. Wala nang, talaga kiti nagpuskol tiro pa na no umay pay laang. Nauyaw kayo mo't nga gina ipagmarya. Ay talaga mo, ta sana maikariday dya atinong iti anak ko. Naglaad. Kahit sika, napintas ka kaday. Ha? Agyaban ka ta napintas day ta anak mo. Ngamen, imala itinay di kabsat ko nga asawam. Anya? Ketuan mait, laad ka mait pinang. Isu mas daawak idi iti kabsat ko. Tasikati inasawa na. Nagado idi nga gusto ken kwa na babalasang. Ang sikakit din, ti kayat na. Hay, sinyong. No saan ka napintas? Saan na kumakinayat ididay di kabsat mo? Oho, nailawan laken ka iday. Tinakderan na lang. Anya? Isu adi kamang uyaw akasta Maria. Tauray si kakit laad ka. Day tala ugalim titinawid ni Pinang. Napintas ni Pinang, tay mala iti day di kabsat kaw. Ang nagalas mo't ti ugali na, tatimawid kun ka. Ne, di nakadisardengan, sinyong. Talaga, asaan ka asardengan? Aging ga adi ka agbalbalew, Maria. Bakutan ka nga uyaw? Uyawan nyo nga gina ni Tinawng. Kunamlano asino kayo anapintas launay. Nang, sagutan kay tilang ka na loom. Naimas daytoy, tanaloom iji sangana. Nasamit daytoy alang ka. Anya? Binagkat kon daytoy dakkel. Tapno mapnek kayo amangan. Hoy, Tinaw! Jak imbaga nga umay naksagutan itilang ka. Pinang. Imbagak matenkan ka, adi kan agsubsublipay dito'y balay. Ngamen, saan ka kaya? Ay ayatan ka, Pinang. Makitam ka diday talang ka nga igam mo, ha? Makitam? Wan makitak. Apay ka day. Kasta! Kasta! Ti kayarigan day tarupam, Tinong. Ha? Day tarupam, ket kasla natupakan itilang ka. Ala, yawid nun day talangkam, tajak pagtatakkunan day ta, ha? Nay, apay nga insublim day talang ka, anak kaw. Kunakban no isagot mo kan ni Pinang. Pinagawid nak nanang. Di na kano pagtatakunan daytoy langkak. Ha? Kunana akastoy kano ti rupak. Kasla kano natupakan iti langka. Anya? Ay nagalasan ti ugali na. Nalabos mo't nga agsasaaw. Saan mo't akasla natupakan iti langka tarupam Nakinis mo't tarupam. Jakon kayat nanang. Saan kun nga ituloy ti agaram kan kuana? Kunamla no asino day taapi ng anapintas. Kasla ison ti kapintasan iti dayta nga inaramid na ken ka. Anya ti maipay ko, Pinang. Tain may ka matitoy balay. Awan matkit diti importante nga ibaga, di na. O may kalang kasarsarita. Mapanta di tao tamangi sagana ak iti pagpalami ista. Sana. Dito'y tan paraangan nyo. Amom ka day. Adda kurso na adak abaro. Asinaw? Ni Arnel. Nataaran niya. Wen,
Agar-aram kanyak ni Arnel. Agar-aram kan ka? Wen. Anya, sika ti Arman na? Apay asaan na siya? Kat adayo pimpintasak ngam iti sika. Mas daawak nga rod. Taapay ang saan asika ti Arman na kat napimpintas ka. Kaslajak pa dyan asika ti Arman na. Amangan no nagbidot laang. Ngam uray kita ang. Saan na kanton apagan anaw? Tasyak ton ti Arman na. Anya? Wen mat. Saan ka masair ha? Ngam ibagbagak laang ti pudnaw. Ti pudnaw arumbeng aklunem. Among pinang. Amok itan no apay asyak ti pinili ni Arnel nga Arman. Taan niya ko matiga po na? Saan kon nga ibaga? Tawan mo't lang, Serbina. Ala, agawid kan. Ado pa'y ti trabaho di ti balay mi. Jak kayat ti masinga. Sige, agawid akon. Ngam saan kanto amasair Gaputa sigurado. Umay to kanyak ni Arnel. Ah, Syakton ti Arman na. Saan asika? Ngamen, awan pa'y pipinta sa mal... Anya din ang ikaw ngayon bagam kano ka ni Dina. Sika, Pinang. Inuyaw mo ka naw. Nga awan pa'y pamuyaan na. Talaga mo't ngamay. Nauyaw kayo at talaga iti inam. Nagpadaan nyo iti ugalay. Ay na, uncle. No siya, ibagbagak laang ti kinapudnaw. Saan aga po tanapintas ka ket aguyaw kan. Amang isawang ka iti makapasair iti padam a tao. Ay, laglagi pamtay kunada. Tinauyaw, mauyaw tumag. Ay, nagadukat nga ibagbagayon. Baliwam ti kasta nga ugalem, ta saan ang nasaya at dayta. Anya, Napintas nga agpaiso tarupam. Ngem nagalasmet ti ugalem. Salbag ka! Inuy-uyaw na kamot day dya, Pinang? Kunak no saklang ti inuy-uyaw na. wan, dino. Makapasair ti imbagbaga na kanya. No siya, awan anyaman na nga inuyaw na. Kastala ti biyag Aklunat mo talada ka tao. Uray laad ti may sa tao. Saan arumbeng nga uyawon na. Kat, naamiris kumutlang iti bagay. Asaan arumbang nga nagaramakan ko na? Gaputa na pintas. Awan dakas ti naaramid mo, Tino. Naamiris ko, anapuskulgam ti rupak. Gaputa na iturod ko tinagaram kini Pinang anapintas. Kat, agayat ka nga rod. Isu nga ita. Mabainak iti husto. Amok to ninton maminsan. Saan ako nagaram iti kaskan kwa na anapintas? Saan mo't nga agpapada ti ugali ti tao Adamat na pintas saya at lata ti panakisarita na iti agar-aram ken kuana. No bilang tadi na kayat. Unay lakit din na ya. Nagalasak tumot nga minatao. Si kamot. No anyala ti tanti bagbagam. Nagpay sumot na alasa ka tao. Ti importante, tinong, napintas ti ugali. Dayta ti kaskanan. Sa bagay. Ngala, mabiit lang nga ta inak mangirwar iti pagsangwan ta, tinong. Pagmeryendaan ka man. Ha? Ay, naimasan tamat kan tinagis-istorya. Ay, agpakada akon. Nakita ka ngamin dito'y paraangan yung itay lumabasak. Iso akin nasarita ka. Di mo kaya tagmeryenda? Inton maminsanan. Sige, innakon. Oh, ada ka mat Pinang. Anya ka diti maipaay ko. Kwa. Awan, umayak lang makisarsarita. Kasta? Adda ka di papanam? Amangan no makadisturbo Awan mat kit di. Ay, agyaman no kasta. Ay, kayat mo ka di, tamapantaag pasyar ijay ilay. Ha? Wan, kayat ko ti agpasyar ijay ilay. Ngam awan ka doa. Kasta ya? Iso ano kayat mo? Mapanta.
Kuha Pinang. Awan wayak. Ha? O di, itinto sa baling aldaw? Diyak may panamnama. Arnel, agar-aram ka kanokin ni Dina? Wen, pudno dayta, Pinang. Anya tin nakakatkatawa iti dayta. Ay na, mas dawak namin kan ka, Arnel. Siyak anapintas, di nakpagdatunan. Jay pa'y lalaad, tinagdatunam. Kasta na ti biyag, Arnel. Adalata na uyawat at tao. Kas ka ni Pinang. Ngano siya? Bay-bay aklat ta. Saan ko atutupan? Wen, saan mo atutupan? Kababain ka laing no kasta. Agasam, ibagbaga nakit din. Nga apay ka no asikapay laing ti inaram ko. Asaan nga iso ang napintas? Uwan nga pa'y so, Arnel. Apay nga min asaan nga iso tinagdatunam. Kat napimpintas nga adayo ni Pinang ngam iti siyak. Diyak kayat ti ugali na. Saan nga iso ti kayat ko? No di kat sika. Ngam sa anak nga ruta napintas. Napintas ka, di na. Nagduduma ti pintas ti tao. Saan nga agpapada? Sika ti kayat ko. Gaputan na saya at ti ugalim. No di na kayat ni Arnel, saan lang? Kay-kayat na, jay laad a babae. Sino dayta babae? Ni Dina nanang. Ni Dina. Ay, Bungarod, day jay alaad, ti kayat na. Anya ko makanyak. ay na anak ko. Dumtang to ti lalaki anataer aparaken ka. Nga iso ti may kariken ka. Saan? Ani Arnel? Wala nang, kat ur-urayak day ta lalaki. Nga isunto ti pakikalay saa. Wen Pinang. Nabayagan na makikita ka. Mabainak lang, umasidagkan ka. Anya nga iti pagbainam, Ben. No kasta, mabalin nga may kasarungkaran dito'y balayo. Basta si ka. Talaga nga gusto akan ka, Pinang. Gaputan nagpintas ka. Si kamot nga men, labsa-labsan naklatan. Di mo pa'y lang amin imbaga ti pudno arik nam kanyak ide. Kaya't ka di asawen, nga danamnamak kan ka. Adda talaga, gaputan na taer ka. Agyaman nga rod no kasta, Pinang. Ay wen kasjay ti may parbang apoy friend mo Pinang. Ay, nataer. Iso ti may bagay iti pintas mo. Una nang, sinong batak nga rodan, katyam amunak to kadananang na asyak ti girlfriend na. Ay, agyaman dalakit day. Tasi ka ti girlfriend ti anak da. Ngamen, napintas ka. Talaga Ay, apalan nakalakit din ni Dina. Gaputan na taer ti boyfriend mo. Talaga nga palan nak ni Dina. Damag ko nga isuda gaya man kin ni Arnel. Maag ni Arnel. Dayjay pa'y alaad ti kinayat na. Awan amo nang agpili. Anya, sikati kayan ayat ti anak ko. Wala na kandra. Wen mama, napintas ni Pinang. Ket, hindi pa lang nga gusto akan ko ano. Di mamuti agpili iti babae nga ayatom, Ben! Daytoy akaaruba ti kayat mo, amamirmiraot! Pwe! Daytoy a babae, akas ladimang mangan iti mamitlo iti baysang nga aldaw, ti kayat mo, Mama, mamirmiraot! Hoy, babae, amok no anya ti kabibiyag mo. Makilablaba lang ni nanang mo, apadam nga agraraman. Saan ka kayat para iti anak ko? Agraraman, mamirmiraot! Sige, Ben. Agawid ako na. Saan ka kayat nga agbalin ang girlfriend ti anak ko?
Kun ad-adda pa'y adi ka kayat nga agbalin ang manugag ko. Agraraman, mamirmiraot! Wala nang inuyaw na ti kinamamirmiraot ko. Kat saan ka no asyak ti kayat na para iti anak na. Ha? Nagsakit ti pa nagsasaw na kanya. Daytan sa ibagbagak idikan kakanakan. Adi ka aguyaw, tama uyaw kan tumait. Numadi ti aramid mo, madimat ti supapak na. Kasta dayta. Nauyaw kayo nga gina. Agraraman kayo kit di ah. Antuyan ti bulbuludem a kwarta, Maria. Ako na mga igatang nyo iti bagasyaw. Ay, agyaman bayaw. Nauyaw kayo iti padayo a tao. Ngam awan met gayam kanenyaw. Innakaon. Hindi pula day taot utangam. Nanang, nabainanak iti husto iti panagsasaw ti ina ni Ben. Kwa, anak ko. Nabainanak iti husto. Nasaktan ako na. Titan gagayam, tinaggibusan, ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Tinauyaw, mauyaw tumet. Tampok ditoy, programa tayo. Kastalatibyan! Insurat para iti radyo ni Virgie Baclay. Ken iti direksyon, Teresa Calay. Musika, ken computer recording technician, Mark Molag. May sapay asagot kada kayo, di MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Kastalatibyan! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.